subscribe-nya. Tidak, woi banyak panas terus aya angin sepoi-sepoi. Gede di angin mah. Adem, ih heunya. Nah, lamun aing nyeun layangan mah ieu uluk ieu kaluhur. Tapi aing teu bisa nyeun layangan. Kasih Rija belas yang si Rija bisa nyeuna. Anginna gede akeuy. Ya iya ya awit kan olot. Yuk kolot aja yuk. Ya main tuar-tuarna bae, nyautun kolotna. Nyala, lamun tanya ama koeng ieu mah dituar. Geus ja, tuar bae mumpung kerayangin gede. Siap siap siap. Angin apa pokoknya dari kadu mati kamari teh ilu lomba layang ini mau menang ya tayang. Suara nuar awi ingin layang lah mental awina lah. Raja, ayo kuat ini layangan. Suara neta. Kan cek bener we barak nyeun layangan. Luar awi sagala nek nyeun layangan eta. Woi barudak aing minta awina sisa bola aing ingin layangan yo kamar aing tilu lomba layangan nomor rugi aing euy. Aing tiluan yo ku awina. Wah, sayang awina ya, kumanang be. Ngomong ngetek datang di ge, mengetahui di ge. Metana sabelah di, terus salah. Heuy ngomong-ngomong iya awi sadara main keluar bae. Ayo bapak koteng mang, emang tenan. Ayo neta. Emang aing tadi ngomong teu kadege ke Daria, aing tadi geunduk minta. Tuarkeun ge mang. Geus kade aing nuarkeun heuy. Masalah nuar mah aing jagona. Benak awi mental aing sabelah. Alhamdulillah diizinkan tabungan cair. Di main-main mau kesehatan nih. Kamari mah nu lomba layangan. Lama kurang mereka amat. Ayo kira-kira borak layangan teh nya. Aing teh kawi bapak kula cerija belah. Bisi be borak layangan mana ka ditu belah. Tuh kan Yanti cocok panas-panas minum es sama makan pek-pek nu lada. Empek-empek. Ayo, ngomong-ngomong si Santi ka mana nya? Oh, si Santi mah rahayonya. Oh. Yanti empek-empek apa adanya? Empek-empek deh. Uci pempek. Coba orang sabarnya sama si Santi. Ayo. Sugan kami mah mamang bisa nuar awi ngomongna doang nu heueuh. Karena kayak minta awi dari laju balalik bae. Doang babari be dari yang awina. Ketak kotoh kadalan anak kalau bisa. Woi dari yang awi teh. Sabatang ya Allah. Aya anu kolot nuar awi teh bisaon. Bisa ku dari mah yang kolong ya. Kerap jai nek minta awi dah.
nanti mah yang mau digembok awi ya orang kulit ayo